The organizations under the umbrella wing of the Confederations of Meghalaya Social Organizations (COMSO) has on the 26th of November 2020 organized a Black Flag Day across Shillong city and all over the districts to protest against the injustice that have been pending and prevailing in the state in regard to the implementation of Inner Line Permit (ILP). The issue is of utter perpetual uprising, to no avail, however, with the resolution of the Citizenship Amendment Bill being passed. The social organizations in Meghalaya are adamant on pressurizing the central government to assent the demand of ILP as well as consent the Meghalaya Resident Safety and Security Act (MRSSA) to safeguard the indigenous people of the state. The social organization reiterated that states such as Manipur, Mizoram, and Nagaland, among other northeastern states, were given the implementation of such law and ordinance to protect their cultural and traditional heritage, yet Meghalaya, which is home to countless indigenous, is still fighting for it. COMSO urges and demands that all the MLA representatives of each constituency should take matters into their hands and align with the people instead of being political. Ya komso ban wa lamayong kali pat pelong biang di tang sui hakaleng keleng tang dalam kali namar ba kari baca benreo milakwa ILP pala namar kumba pitep baro bakajala me kali kan sore ke golden jubilee lane ke tap san ko islam no yo jala henry hadu munta nim padon di anji baklan ban yada ya benreo ban yada ya pateng ban saka Kawat niladon ya ka seksidal hakapor ba di bajoy ni khosoi pamkwa rublai deng bikot ka drafting committee no ka putusan juga India hakapor kawat hausnam jak spa yo koar nilayo ya kalan transfer ak kare kini ki baro kim padang hangi ku ka tere kum ka tingdawa jakapor ka komso ka penlong biang di ke namar ba ka sokit ram ya ka jing jong kari bat ka jak nreo namar bat ha ka ju por ka komso ka ken dap sai kada skor India wat nom kensting ya ka jing bawa jong ka jak nreo namar la sau pratli islam impat yo ya ka ILP ngayu i man hakane utu no ilam je bri kong haban selok balai hab mang ban selok la sau fla telik tam kisnam balai ba haban dai selok gar susun kelapas la cisam tam kemot ayu balai jayu itu ada ka Manipur lada ka Arunachal Pradesh kayo balai ka Meghalaya kamyo balai hato ka Meghalaya kam dai mo ka wai ne kista tapo jong main India rang lada ka Meghalaya kam dai ka wai ne kista tapo India kan apa sakai gamangin sutu bat kum ka komso bat kum ka jak benreu ngimla ban priang ya kane kajing kensting bat kane kajing bom sut nyau jong ka sarkar India yang ngi kum ka jak benreu kajing bom sut nyau jong sarkar India yang ngi khmat ki jongi kajing bom sut nyau jong ka sarkar India yang ulai paulak ngot bom sut jong Meghalaya kajing bom sut nyau jong ka sarkar India ya kajing ki jong seng balang nado ki por manswa hadu menta kai kane what is this ama kata komso ka kan da besai bang ngimla su ban su ngap ngimla su ban pajkai ni jing jong ka jak benreu namang ngilong Kinong ilam, ngihapan yakun, ngihapan yaksaj, ya kapateng ke bansakha, bat ya kapateng ni kalawai jong kari kita. Kam ban protect ban yada ya kala kajet beri ladi. Ngidan tang kumbang hapo khasaw khasan lang tingi kwa ban ngi suthu ban tackle lani ban ekun percaya ini influx issue dan lat chu dakume like saka LP. Tingi kwa ban ong ba warra lani aino kloi ya ka LP hapo kastit jongi ngim kwa show e ka jik penbit bila penbit house nem baladap bila ong go celebrate your Christmas first wan biang hadin ngin saya kerana kita isu jongi kani will fulfill your dreams hak tu kepor ka central government kala kerana kita ikimtin kastit kala kongo bat upat baru ulalong upaya sya hari mentah semua sange no se ya ka bakum ni ka jik penbit ka Christmas sa kawai kaladan hajan soba wat nam thap wat nam syukur wat nam padia baiwai ko ki nong yalam hangte hapo Delhi lengbar ka sarkar NDA ki kwa ban send ka message bat ngi keduru ya kini ki breu ki nombi khmat ki jongi ki bangila jin lada pidan kami ka jing sendran lang ka HYC ka komso borok kawai kalong balakloi banlet ban ya pertalang
ia kini ka LP panyo po kastit ke jela jongi tingingit scam ba kini ki badang thiak lengai le semo ki badan hangte po Raja Sabha ki badang shulai badan po Lok Sabha soba bakin keranam ia kini isu kapakam kerpang galong ba sanbor bat ye ba el hang Nagaliang jong ka Confederation of Meghalaya Organization dapat kentuk langi ki katu kan lagi sang balang ko rilum jantia. Tagumulong menta kasingi nagaliang jong ka Henyo Tribute Council Janjil District pat ka Jantia Student Movement West Jantia Circle nila pelong ia kajing pentek lamayong ya borok ki kali kamai ki kali private apo rilum Jantia hang ne apo sorjuai Katau ba galong ba ngi penbori ka sorkar MDE pat ka sorkar pedeng bakin pentrikam no mardori ka inarline permit namar ngi tip syai baya ka inarline permit kadai ke benta ke jongi bangi dei hok banyo kumbayok biwoi pat ki state apo di lum hapo di India tenagalyang jong kaseng kamtam nadu usnem arhajar khatsau nadu bela seng ke HYC ngi klem chong klikti yai diman na kapor si kapor banyo ya ka inarline permit Hakiju kupur leng bagi jingi trelang jong ki kunun sang bhalang ki badon hapok ka Meghalaya Social Organization ngis ngau thu syai ba kajai benriu jongi kelak don kam kerki ya ka inarline permit tingi kerpat ya ka sorkar badon burum jongi singau bhawat nomlei tong konrat sang mala ne Princeton tengsong sport Delhi namar ngi ngimla ban sinya IP Henry ladapi pila tikna hadin ba pila pas ya ka resolution ban pas ya ka LP hapok ka jela ka jongi lum baron riu pungut ki amale ban ba pin pelut ban rai ki squad pilai pli ga wei ga pilai pli tang ye ga wei ga ka function pira squad hadu sipau ka santeli pin pelut kai umpleng jo bajai betiu Henry ada pidon ki jing ba khli na ga menta jong pai ba babun balang kumbaja po Manipur lei baron riu pungut lei kerpat yo Amit Shah bangila pas ye ga resolution hang tai posted jongi gila don kam ban implement ye Mingi kuat pakai jela jungi kan long nongwoi kumbalong haga jela Tripura kumbalong haga jela Assam kabla sya sensyar digi poye dan agaliang jungi kun samlangi keren daga basai kalong ba snau bahawat no melekai namar lada ngimla ban penyo ILP haga lega kenti ka bamenta ka ei ka banjai ka pateng jungi ka bansawan kumta nagaliang jong kasing so si benta nagaliang jong komsong i ong ba ki pateng ki bamensua ki lala ban penyo i ka Hill State Henry why not daga pateng ka bamenta ngimla ma ban penyo i ka ILP Ai bau lati bat ke yeng bendi kanap lupa na benta jungi ki kun samla ki bait ya gari Henry ka pateng ka bansawan kalong ka jing skan jam ta gari ba ka jai benreu